Ja sam Stefan Đorđević, master inženjer građevinarstva i projekt menadžer za izgradnju Cityscape objekta u ulici Cara Lazara u Kragujevcu. Izdvojite nam po vašem mišljenju najbitnije benefite nakon ugradnje akustik terma. Jedan od benefita je što je izuzetno jednostavan za postavljanje. Bukvalno što se postavljanja tiče, samo da je potrebno složiti pre ugradnje ovog podnog grejanja i kasnije nakon toga ove košuljice. Tako da, vrlo jednostavan način ugradnje. Također da je sad to nešto kompleksno, da ja treba da odvojim određene vreme, sigurno da bi se možda i zapitao i razmislio o tome da li bi uradio, s obzirom da je vrlo jednostavno da se samo složi. Nema razloga da ga ne uradimo uz sve benefite koje dobijemo. Ukoliko ja jedan proizvod u koji se bukvalno položim na pod, dobijem da prenosa zvuka između stanova nema, ne vidim razloga da se ne odlučim za njega. Tako da, samo je pitanje koju debljinu ko hoće i kakve stanare ima.